Hmm. Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, itu di channel Teguh Subakti. Oke guys, ya jadi guys di video kali ini ya, wah, dan kemarin itu ya gak bikin video guys, karena bingung mau bikin konten apa ya, mau makan apa guys. Dan sekarang di sini gak perlu bingung lagi guys, karena di sini saya mau makan ini guys, ceker balado guys, ceker ayam ya, ditambah ini guys, sawi mentah, dan ini juga ada ini guys, goreng bawang kucai ya, biar lebih nikmat gitu guys. Wah, kita langsung ya, makanya sebelum makan kita berdoa guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja guys, kita coba ini ceker guys. Tuh, ceker balado guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak guys. Ini daun kucai. Wah. Wah. Enak guys. What? Rangu guys, jadi ini tadi udah direbus dulu ya, main agak lama guys. Bener guys, ambil dulu wadah ini ya, buat tulang. Wah, enak guys, makanan apapun ya kalau bikin sendiri tuh pasti enak guys, karena buatan sendiri ya. Nih. Wah. Nih guys, Bismillahirrahmanirrahim. Wah.
Hmm. Oh. Hmm. 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 Wah, enak guys, sumpah. Hmm. 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 Ini udah dagingnya guys. Hmm. 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 Nih guys. Hmm. 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 Wah, ada kenyang guys. Nih. Hmm. Wah. Hmm. 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 Rangu guys. Hmm. Hmm. Hmm.
guys, minum dulu. Wah, alhamdulillah guys. Tadi ya nasinya banyak guys, jadi agak kenyang guys. Dan ini sisa 4 lagi ya, mungkin buat dimakan nanti guys. Oke, videonya cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.